kwakuthi mokudlulwa emfuleni abantu bebaphatha amatshe singakakhulumi ngemali bebaphatha amatshe lapho kuyapheka isimo sezikoloto zasekhaya nakwezimo zasekhaya othola ukuthi kwenzeka ukuthi la ekhaya kwakunesiphiwo savalwa manje lento isihluphe emanzini sifuna ukulanda abantu ukuthi izobagcinisa usiko la ekhaya omunye umuntu ayathi indlule phezisimo samanzi ikakhulu mangabe useduze komfula omunye ashaya uvalo omunye azawa limali uyabona kusuke kusho ukuthi kunenkinga emsamo ekhaya engazange yalungiswa manje uma uphatha imali emhlophe noma uphatha ilitshe wenzela ukuthi mangabe uza kule direction uthola ukuthi kubhekile ukuze ingakuchoki ngoba iyachokana lento ikwazi ukudonsa uyiphonsela lekudeni ulahla umqondo kuyo ususamehlo ukuthi angabheki wena ibhekele ukwazi ukuthi undlule ngaba kwenze ukuthi muza kule direction nizenhlangana ngamehlo uyabona soze ningahlangani ngamehlo kumele uphathe ilitshe ukuthi ulishayelele ilitshe neminye ikhala amanzi le iyasuka ibheka lapha wena ukwazi ukuthi undlule usukususa amehlo ukuthi ingakhona ukuthi ku-attract ikudonse ingako uzobona abantu baphatha amashumi omunye aphatha ilitshe abayilahlele ingako kwakuthi kudala babathi abadala mondlule emfuleni uthola ukuthi umuntu umile akanyakaza kakhulumi loyo muntu kumele umphazamise ummemeza ukuthi isuke semchokile uyabona ukuthi kumele ummemeze noma wenze noma yini ukuthi ikwazi ukuthi imiyekela ndlule i-reason ukuthi kuphathwa amatshe noma imali leyo. Then again